Opština Zemun nastavlja sa sprovođenjem odgovorne politike i brige o svakom našem sugrađaninu. Kao što ste mogli da čujete od gradonačelnika, danas smo posebno ponosni na ono što smo dogovorili pre 1,5 dana kad smo došli ovde svi zajedno, sagledali i dvorište škole i potrebe korisnika škole, doneli odluku i ušli u realizaciju ovog projekta. Hoću da se zahvalim svima koji su učestvovali i koji su prepoznali potrebu i ponosan sam na činjenicu da smo jedini, kao što je rekao gradonačelnik, kako u Srbiji, tako i u regionu sa ovakvim poligonom i stvaranjem ovakvih uslova za naše sugrađane. Svakako nastavit ćemo sa ovom politikom i brigom o svakom našem sugrađaninu i ove godine ćemo za naše najmlađe pripremiti i đake prvake, prvenstveno pripremiti prigodan poklon i poželeti im uspešan početak školske godine. Završili smo video nadzor u svih 21 osnovnoj školi, umrežili to u lokalnu stanicu policije, gde u svakom trenutku naš policijski službenik može da vidi i da zna šta se dešava u školi i oko škole. Na to smo posebno ponosni, a svakako, pored svega ovoga što smo uradili, na nama je, preuzeli smo obavezu i da sredimo dvorište, da asfaltiramo sve pristupne staze, sve ulice ovde, ako mogu tako da ih nazovem, u dvorištu. Svu potrebnu dokumentaciju smo završili, sa lepim vremenom krećemo u realizaciju i tog projekta. Sa svim tim nećemo stati, svakako nastavljamo i obaveza nam je da vodimo odgovornu politiku, jedinstvenu politiku, jer kao što možete da se uverite i danas, na svakom koraku to daje rezultat.